tu a China gam din mun ho hi news hole social media platform za choma inamu te diu jong ta sanomin China hanglam kai si chu ha ta in huile gu ki thoin tui alinin dam tui ho pu zalin agam sung chu tuin achumin in lelo tampi asusiin mihem tampi hi in lelo neilo gi nading to nading neilo ana so in hi ai le hi bangsia hui pi ku pi ki thua gu azu lain China sa lang kai gam ho chu nisa na sata in anasain thu zo hoi hilo khop hilin gan cha le wa cha ho jing jong that thei khop lewin lam lin ho anai lewin in sunga nailon ki koi ho kisan san jong zun do lewin nisa anasai na hi honan khopi nisa sa dan so agim nei be se je in polama nisanuya garin yaw ima khulawa ki koi ho jong chu achunga to nangam le to kha ngam din munin aum poi na hi in lim noi jing jong chu asama ma jengin ima zo si chu ti chen apum sat jengin I khuna ga tu kha mai ding jong a ha sai na hi khaw ho ki san jong azunin hi cha fen jong hi veleu chen nisa hu in aka a hi ta hi nai la jing a hi hunan gam sung sat dan hi anasama ma jengin jingkal adap dilai ta azong sathe jinga nangam ngam jong hilo a hi China gam north east lama in sung ho chu alang pia asapen jong 40 degree celsius a hi chumuna kona hunana na tongdinga hung khang dong tampi akisiun north east lam kaya kile kit ding anu mama dan ho ana seyu na hi hunan sungwang chu asamong jengin phone video record ki bol ho jong chu ki bol so le a phone jong bu ke jing le a kilome ti in a seyu na hi in polam temperature chu 45.6 degree celsius a hijowin car seat temperature ho chu 77.1 degree celsius a phajowin a hi electric bike polama kinga ho jong chu akeng ho azun lagamin hibanga asatna lampi chung ho chu awaw jong le akeng ko ailo le sandal ho chu tul azun ho to chun akimat leu jing in hi July tha hung ki pat para konin nisa sat dan chu aza chombe jengin tho zo hi poin nisa hu asat walje a numei tamta a makeup ho asira report a bolo video ala ho chu akimuin hichi ama ho makeup hoilo jong ai poin nisa hu sat walje a chu amai wa akinu imama ho zo si jong chu ban jun tha agam zo hi tu masang jema chun chinga muna numei khat hi nini sung hi a inda tha in aga khol pot do in nini zawa in ahung kile achun a in sunga a tui ni edinga ake koi ho chu ano anakew man tai ne hi hichi a tui box thum jena a koi ho hi a in lamwa holjina a chi wa chu ina ada tha o hi a hilep hichi ada tha naw mun chu 40 degree celsius temperature hi a asat wal je a chu hichi a tui ho chu a ano anaki su gama hi hichi a tui chu som ko tabang a hi hichila achun som se gi tabang hi a ano anaki suin hicho si chu ama ho kholang mong wa chun awa adiwin athot don amuna chun izan ham khat acha te chapang ho to akichi pi dingin tin akoi na lai ne hi chajong le tu nai cha mama achun chong sandong muna lampia a tui a hin pu na wa asat wal je a no akiban so a akyaw gam chu akimuthe ne hi ni sahu asat wal na chun hichi a no akyaw na ding phat chu ha ta asu tha ha a no abang chu gari sunga apu na wa ko na chun ahung chom do manu ne hi sandonga tain kiti namun na chun nisahu asat walje in bo cha zakhat le som ko lampi hinpu truck khat chu lampama akinga a hichi bo cha ho chu asat walje a kun stroke ima ho anei lo na diu le athi pa na lo diu in fire department hon amuna chun gang ta in high pressure water pump ho amangun atrak a hi in asunga apu bo no ho a hi in abonin anasuda mun hichi bo cha ho chule low ball mi pa thil chu anahu do piu ne hi hichi a thil su khat jong hi ga veki lewhen hichi numai nu hin hichi stream kiti e hon kai kung iti ho hi honding atia asop na hin khat hi anachom do in a hol mo ta ne hi a hi le azinga kitchena na ato jinglaya chun kai kung athisa nam tabang khat hi aza jengin hiji chun akom la chu a hol le na hi le gas stove kom lama anaki chom thla a ni sahu asa chun anaka amin chu agamu do ne hi asat dan hi ga gelawang chu ta san om lo ni chang jong om ji ne hi China gam salam kai hi ni sahu na sa tain atho lalun mun tam ta in red and orange heat warning a hin pedo tawe ne hi hichi ni sasat hi awal be se jengtan adia sandong le hunan te ni hi asadi se ni hi hichi khopi sunga ummi ho chu mei hu a steam ki bol aba sa jengon
Jinan Sandong Kopi sung temperature chu chom khat set pi chu 39 degree Celsius a hi in abang le 40 degree Celsius chan ache to ji na hi a ground temperature chu 50 degree Celsius a khel zawin ano dan ti ding ham a humidity level chu 60 to 80% chan a pha zawin na hi nisa asat na ka a anisa sat na ji a ko na ul hung po do ho akun ahung lung do ako che chun ho chu akigo kina hile a ha sat na cha ki be che na hi alampi ho chu nisahu na sata tain atum ji chun mihim ho ding jing in jong haidan le hai hu la ding dan jong a ha salewin ami zo si chun in lim ki chol do na ding hol le jing na hi weather hi asana aman che chu ting le asat wal ja thimil jing na thei iti ding ham heat stroke jong akinei num di sen na hi July 5 ni achun Sandong Khopia yentai muna chu nisa asat wal ta je chun asat dan chu thu zo him a hita point University dormitory ho jong chu air condition jong om ta point fan niaw cha cha ki khai ho chu ana na in hui niaw cha cha a hin sim do be man hi je chun student izan ham pi hi nisa sat wal je in kho helowin a thuun am ho chu ambulance hospital lamin anapudo ta wen hi student khanen asaina chun ita sa adap hla na dinga ikisil hla angai jingin a hinla ikisil hla a ikisil dap jong le minute somni ka in iulin ei chut ki jitan zam jong le jingkal lam nidan ni chan to ka in aki mu thei ji pon iga I mut hla ham le jingkal nidan gu bahong hi le asat hu chun ei hin sukhang pai ke jitai ati ni hi ji chun simlai chapang tam ta chu thil ima ki zona supermarket na chun AC nanuya chomkhat hi jong le ki sedap dingin aga chi je ve hi a hin la hi chelai mun jong chu zana ki kha hi ji chun zan nidan ko chan bo a thei je ve hi Sandong Kopi songa delivery ball mi khanen sen sunchang laya ni eding ima deliver ki ball hi ahing sana ki go to ki bange ka helmet jong ultuin achumin kavon ho jong agoman poi ati ne hi Woying mun temperature chun 40 degrees Celsius a hin pine July 5 nia 2025 New Youth Music Festival nia chun mi tampi hi ni sahu thu zo lawin anathuun ambulance a hospital lama dingin anapudo ne hi hichimun chun medical lama na tong mi boina tu ho vetu le dingin uniform kiwan pumin amun su dap na dinga chun folk canon ti ho aman jing wangon adap chum point hiji chun firefighters hon ata saw su dap na dingin mi pila ho chu tui anaka khomun hi ni sasat chu asa che a amel sit walta ji chun Sandong Foreign Language Vocational Technical College tenjong a final exam diu chu achun gam thaon achapang ho zo si chun college campus sung chu agan na thei pena ada la divin thupi jong ane ne hi chutia chu a exam mu chu college ahung le lut kit lamule abol divin agong tawe ne hi hichito kibang thima chun hunan lamin jong anasu kenin hilaimun wang chu 37 degrees Celsius chan ni izan ham aum zomin ahinla asat dan chu 45 degrees Celsius ho sanga jong sazo hile akilom jing ne hi hunan gamsung atam zo chu hata in asain a weather mong jong athing puin a province pumpi tabang chu achuti jing ne hi asat di set namun abang chu 40 degrees Celsius akonin asang penin 43 degrees Celsius chan ho aphazo ne hi amuna meteorological department ho seidanin hichi 1961 zawa kona nisat asot pen na le asaw pen na ahitai ati ne hi July 4 ni achun hunan gamsunga lampi nisia kimangjing lai khat chu photlot tain ahung pu ke chu mu thei a hin ni sahu satwal je achu aleinui lam ho kisan chong chu ahu chun tingzo talawa hung pu ke jing hiding dan a hin hichithil so chu car sunga kitu 10 km khada hin ana record do bin hi hichi film ki thona ho a bom pu ke namun kisim ho to jong akilowin a hin la hichi real life a ni sahu ho je a kun thil su zo ana hi ne hi hunan song chu asat akim su de pun miching mithim ho khulna nei mi ho seidanin alampi temperature ho chu 60 degrees Celsius chan a phain asunga chu ni sahu chu atam wal phana achi do na ding aum lo phara chu alampi chu a hen phut ke a pu ke kha hi ati win hi hichilampi ke ho hi ni sat je a ki mai a hi tia ngai nep thei jong a hi ket puin hita hi hu bit lawa a koi sot pai kha ki wa a hi le halbi ahung hlun lam ting le alampi chu abona a hin chimhla sa be thei ding a hi tin jong a sem ne hi hechi ni san ho a kona mi pi gen theina don bun na ding in government in anatong ho chu anato naw mun ho a amun su dap ding ventilation hoi ta le insulation ho a hi lo le cooling equipment ho phaten a sim pi un
iti ham khana achum lam ta a weather ahung ki khela huipi gupi ahung ki thoa a hele a in mun chi wa kon ato theina diu phal na zong api win hi hunan sungbo hi ni sa sat ji a gen thei tho hi powin hup khopi ki ti namun zong chu ni sa ha ta in asain a temperature sang pen chun 43 degrees celsius a phazawin hi mun abang bang chu tul ho asat wal wal je in achung chu imama adia nylon ho i koi zong le akanai thei jing in hi hap khopi mun chu alhang pi in 37 degree celsius temperature chung gen a hin ni sa sat dan chu thu ha ma jing a hi ni sahu asat wal je chun hap khopi mun ho achun ni sanuya koiman pon ki khulo amai ki tum lovin apot povin nisan ata sa ho a hin ka na loading in hate chan a ki tum jiwin hi July 2nd ni nilha lamachun Beijing kopi weather thin lodan chu 76% chan chu hichi agam local weather history adinga thil su ki khata khat a hi keu helowin thanglam kai kopi ho weather athing lo pena ki he 66% chan beb jong an kho khel jawin hi hiti chun ni phabek zo chan Beijing humidity chu 60% la in aum den jigin ahin la July 1st nilha hichi ni zan la avela chun 95% chan ahin phato jawin hi hichi chun agama mi ho adingin huila a haijing jong a ha sat sa in mihim ta sa ei subot ji natural a inei mong ho jong a hi na ding bang ta na tong theilowin a thla lewin hi hichi chun hichi ni sahu sata ta ho chun heat stroke a na jeng theina ha ta in achu sang be ne hi social media online user phabe min video ho akuna a hin post naw ho chun Beijing weather anu modan le a ha sat dan ho aseyun ko iga hon mai jong le bongin elia kichi de du a hilo le kino de du to bangin polama von chomcha ki pho ho jong gang ta in anam se pai jingi ati we hi Wuhan kopi hi China adinga weather lama anum pen loya anaki he a hin a hin la tu chung summer ahung ki pat pan ahin asat dan temperature chu 40 degrees celsius a khel to zel jingin kum som nga sunga asat na pen record a khel le we hi hichana asat na hi mihim te se sen athu la hi puin bacha ho jeng in jong atho lelun kho helowin aban thu den gam jeng na hi July 4 nia chun mi khanin bacha khat hi ni sasat wal ja tulaya athu den jeng chu lim ahin kap da na hin post in chu zo chun bacha chu tui api na hi le chom khat zawin cho ko na chun kho ahin hedo kin na hi agam sat na sat dan chu bacha ho ki sanjong hi strong in an pha jing a hi tain hi chi bacha thu hung ki post chu red note in ana viral the jing na hi Jong Wong News te akona report ki mudanin hichini sasat wal je ahin heat stroke accident hi min aha tu pen khanin aum tai ativin hi Wuhan Occupational Disease Prevention Treatment Institute ten data khat release ahin bolna wachun heat stroke je adam mo a ki zen mi zakhala som ngala ngalam ahi tain hi hola chun mi nga chu athi tabang ahi tawe ati ni hi hichihin achi sa kum thum sunga dinga heat stroke a kona mi thina masat pen asudo kini nahi Xinjiang khoa kona gul hang chapang khat ni sasat hoa kun zam do dingu khat chun asaina achun aum na khopi sanga agazam do ogot na lang khopi asat zo dan ahin tha he do ahi dan cha sein Wuhan khopi chu 30 degrees celsius la abo hidinga ka ta asana hin ka galhun le asat dan haizong ka hai mo lewe ati ne hi tunai cha achun China Meteorological Administration in Anyang le Central Province khopi hap le han kiti ho chun 40 degrees celsius temperature ahin pha ding a hi tin warning anapim saw na hi China ni sasat dan hi kumdang sangen jong asawa azo iti ding ham summer hi ahung hlungwa azoin asat na pen hapta sung chu July thakim lama kona August chan ki ka ho hi ji a hi in tu kuma wang he July ki pat panin asat chan ki pan pai ngal jing na hi China mainland lama province ho atamzo ni sasat hu in hata ato kha ngen a hi win hizong le ni sanuya na tong ho ahi in construction worker ho ahi in delivery agent ho ahi in sanitation workers ho ahi in anato ho azom te angain hin his stroke case ki be che nain apang kin ni hi online video hung viral khana ki mudanin China gam mun choma construction worker hon ni sanuya ulsalung chuchuna to ka sangkhol che de du pumana ato cha ki muin hibang ni sasat nuya chu na atawa ha sat dan le ulsa alun banga ahua leng manglowa ata sa chungwa ache den dan ho anu modan ho cha seu nei state media report ki mudanin chongsa hunan muna construction worker ho ni sahu thu zo lowa anato na athu den ja hospital ra agan na theilama apu dan ho jong aki mui nei hangpu gangzo muna construction worker ho mama kha jong
heat stroke zia ana thi min leu zia hospital ana pu nga lo report akimuin ahin lawang phatom ta in hospital lam alhono chun ahin kho cha ana hu do kinu na hi kai thang dunga na tong ho konin jong complain akimuzingin July 6 nia Shanghai supermarket munchu air condition azaw lo zia nasata asana mi ho abang chu asat wal zia athu leu ho jong video khat ongki post chu akimuin hechi chu ha ta in somlo kan ana viral man kinin hi mainland China sungani sasat dan ho akibe to jingin lamlin pama kitung street light ho jong chu nisa asat wal zia akong ding kisa a akhu kitung leu jing ho jong chu video hong ki kap do ho chu mu thei a hin highway pama solar street light kitu ho chu nisa asat wal be se jein anai gamin akong ding akisagam tai na hi video dang khada chon solar street light ho mama khat hi mi chen na building koma akun chu mu thei a hin HG chun chu a cheng mi hoding chun ki chat na ta ana thut pi kinin hi hichi solar light aka ho hi a solar panel ho akona kung do a hi point asunga kitu lithium battery ho pen chu overheat ja hungkung do kha hi aji chu hichi battery same company te jan hitabang lom loma hi nisasat nanuya ki koidinga hi agin chat lawo chiji achu in lim nuya koiding dan dewa hi anasimo hi Chubana battery ho chu plastic books ho a kichuna ventilation bea install ki bola hin hiji achu overheat na thei chance na sata uma hi chujong le mun atam zo a solar panel light ki to ho chu aman thom low quality le thipna ta ta nei lawa abailam lama sum safe na ding a hi poletia kimo tu ho a hi ji ajong chuti ding hi nisa satwal je chun low bol na lamjong ha te na su khain amuno muna lei agot ta zein changle mim kitu ho jong ake do zo point ake do cha sun jong dei bangin hing do zo po na hile lo mi ho sumle pai muna ha tai na su khain hi ji hin ne le cha aman hung khang to in tin kil tha in jong hen zuina thei lampi au mi ne hi saina a hi atam zo mi ki wa na chu low ball a hi lo le agriculture lam a hi in hitia gole dai ki su lo na hin in ko tampi gen theina ko khu a hin le thut te ding hi chuzong le manufacturing industry hojong asep di itapun nisa satwal ta zin amuna like consume hojong a hat tan anatong hojing jong asatwal zin hit stroke a boina tu atam tai na hi kung kai muna na to na imo hojong asuboi phatan anato na kimang thil ima ho asu kha keu se helowin anatong hojong nisa asatwal zin deibangin na atong thei tapubin hichihin anato angan sain thil thot ding thilla alu ding ti holamin hatain boina atu sain hi hichahi athupi pen cha hilap nisa satwal je a na thlung thei ho heat stroke a hin heat exhaustion cardiovascular disease ho hi hate cha aven bidu angain agam health care system hi hata su hat phono angai ta na hi hichuni san hin adia chapang le te selang jep le ni sanuya na tong ho ha tai na su khai na hi hichi agam kumchenga asa deu na hi ipg pen ham ti a khol do wa ave kol gang chel diu apoi moi na hi chaina gam salam kai hi bangsi aso a ni sa sal ji a athi di wangun noilam gam kai chu tui alenin huipi go pi ki tho in de lo asanga simin asusin thilelo aso ma so ma sim a tho mangin mihim tam ta chen na ding gina ding nei lo aso kini ne hi chaina gam thil hlung ho hi vel le agam mi tam war ji a hi government in agua agam mi population sunim na dinga abol ding ham ti jong hi lungial hangumin ipipen hi ding ham ti wang chu mi tham hi na in het do zo hi pon ai pi chu hi le chaina gam din mun thu tu nai cha thil atu ho chom chai se hi chan chu in tin hitabang athil tu naw hi ipg hin te ti na lunga na gelem comment section na ilungero in share thei hi nabonun umnom le mangpha